Ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, iy'ntatheli edumile bafowethu. Inkulu indaba sila esinithulela khona-ke iy'ndaba-ke ezenzeka-ke ezweni sakhile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Njengoba sazi ukuthi kule mpelasonto esibheke kuyona-ke kune-challenge-ke ebhekane neqembu le-IFP ukuthi laphana-ke fanele ukuthi-ke igcwalise imabhida-ke laphana wey'ngane zakwethu. Njengoba sibona-ke laphana-ke lo oyi-premier candidate uThami Ntuli-ke namhlanje bekade ehambele-ke isizwe-ke laphana-ke engicabanga ukuthi isizwe sabomdabu baseNdiya-ke laphana-ke eChasweti-ke laphana wey'ngane zakwethu, ukubagqugquzela-ke nabo ukuthi-ke laphana-ke abaye-ke laphana-ke nabo-ke bayogcwalisa-ke imabhida-ke bezwe-ke ne-speech-ke sakomongameli-ke laphana-ke azosikhuluma-ke laphana ngaphakathi-ke emabhida-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba-ke sidibane laphana kwi-comment section. Ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinze subscribe, ucinze nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.